Mon me korus kapengong sama chay kot poe kisapoli makalangan sapoli melempok kachinye yang amenamen chay pilkap tu penanan tupsong tatok watch me kamele na me pain kot me pilkachkiyang aramaskan koyak telalakong an pilwiyata tupsong pat poe kap pilwiyamen tatok and kachela bawi sapoli metatok nan sambawat mon me korus muna chay pantulay kakita chuk chay lene upanak chay kapagap Pakisawas, pakikawitan ngayon sarawi, ang kachinyayang chay, ang iupanen, suit kan rangut. Chay laban at chay kapaga. Samat kot kalangan, sirit leo patuotaban kupromi, pasan muyat, sumal kapim, suit kan rangut. Melin sa kapim kituan sa palimang makalangan, limpak, makachinyang kich, koleng kit lour, kel, sa pilika konoti, suit kumawat mainsam. Sam kumukot kalangan, kot limpak, kot sarawi, kot ramen may inanen mau ansiw koros. Suit kan ranwat sa patroto niya pampil eupanen ang sapalimang mimasan, samat kot kalangan, suot pinat kel, koyak, and kakwewe kisang pukat sa lukang nga ng isarawi. And kachin kawit kich kalway kit na eupanawat main sam suit kan ranwat. Sa pagkikomiyang kachin yeyang melel, kich koros na eupanen ang tipsong tatakwat main kot, pasenpil kaskul kis sapalimang mimasan main kot. Sa pagkanga ng isarawi, magpainir kachin inokiyang kich makamutan kachwayo katarato. When we are sung tatak, sung kawit, ay imem kachin kawit kich kalaway kich suit kan rano. Siyawa kot kalangan en kumi, irail kan koros mepilpan, tuta, temet tutar yang rorong kaskulat main sam, ipeke main kot, painiran kachin tatok o kachin kawit, kawesak, aray matamataw, kasan korongkan main kot, perenkak rong, o tete sa palimomimasan main kot. Main sam kalangan en kumi pilpagpagi siya nga ng misarawian yang yan ang tatokot so try kel so try kap pagkakaway din nga ng misarawian yang ya kaway mekoros may sa mga tatokan ng munchichi may bang sa mga literature sa mga ipeliantas sa hiti kausa wisang naman naman numarang Jesus Christ in chan Christ and kachin sinsilay kich koros may bang na yupan na nantupsyon tatokot sam kalangan en kumi paitang siyang koros lingan kapungunsak kumagalep men sa paliman kita Numaramiyat kaun, sang kamor komuniti Jesus Christ at kaun labalap. Saya koros ko saya, Amen, Amen, Amen. Kalangan en coach, such can run with, pwede sa panime, kasanti o plan, masayin saler. Kaskul watch, awinan en wiya kaskul yung kasampal, karetay man, pagkita ko promuyan. Kan melaw rong mau kaskul watch, payapan wiya, song laut na namnor. Melel pay ngay ken ye ititawen ka school watch le to run watch samparer ye saksamay wiyat papake kot kamelele ka school watch lapalan sawa sa wiyan yan sumi chapta yang ka school watch eri kamelele men ye bampel share at bawiyan men kawi melelong komi mepeliang tuta o yang rongorong ka school watch eri ora labin ka school watch magchal bampel yo ko penesu ako siya Ansoun Meleilei the quiet time Ainan kasampal kacayl korusyen me platar ta muy tenger kray sa chayno kacayl anane en mia sa palimawit ta ay anso kalep hong court eri kamelele maka school watch mia lesson kay matuto sangero leleto kaslun lesson ta karyaon lesson match Ansoun Meleilei lesson watch kaskuli aramasemen muy tenger kray sa ano Imay man watong child, Ansoun Meleilei. Moy man watak ran pung kay mapang wiyamen sawas, pagkumayan kak watak, kumayan kak rong iran pung ka o kumaklang biya olan coach kay man. Pil, sansan ng tuksaraw marawya, ol taiten mamadol tete kay puitaray noran papakot, pwede sang ni aray pilkin spent aray time on court, Ansoun ngaw ta Ansoun Meleilei. Ariman watak kay yun, all may man watong child nan pukan melkaka limaw irachikitik silu masani kongkin kachin korongan nilayat nimensan ning takatan kachipin ikin pachowan kapakap o kin kaskasik pasapang sang rem all manage huya wala man makatrop huya naan markiman menan marki wait loud you up ansyu koros epil kinan ki ay sumawan kachorela at time and ewang coach ni may isang kan ima wasat na kumkin karongan nilayat ni may isang kasalayang China all manage
kun muya Ansoun Meleilei ni Mason karyaman inol may pilman watong child nan bukan Daniel wano ira chiki isip asani ni Daniel rongata metarius kachin saini alar kosan nito ap kokola ni imweo ap kota la pawa nan pereu mau wanim chok kay niye mesalang Jerusalem yer kalepti wasaw tuan kin pen ke wiya o kapakapong kot pak siluran wanim choko langa che ikamele metaniele pikasale yang chelme I pakslu akin wiya an sewong kot nan song ni rair kan koros me akin sopai akin kalepla o wiya time te lukwar yang kot wiya kapakapeng kot wasat kasale yang chelme akin apen ke wiya pakslu nan raneu arnyan so merong atame tarye saini lar ko sonnet yu wong rail men choose kan changala kalepla nan pero I partik kapakap o pakiren kot an so sirai taniyed kasale yang chelme Ebel kinwiya kachorela na newe uran kan taksilu na neuran akin wiya taimen kot kapakapen kot nan pukan Isaiah demaisak ira chikik tayo tene kauno wasala balabye kachin pataki yung ye tami pan pachuan wiya pachuan payen kak kakelatan na pangatarakan ni maisen koros akin kachin korungang ilay korungang kiniya yan rong sa palimit patangkan. Ikamele na Isaiah berkasala yang child ni may isang chorus. Kau na bilkin masa niyan pwede ikamele na iyan siya meron kachorela tayo pil ewang ko. Eri ikamele na all pukach medyo all nan puksarawiya. Irail all pukach may watong child men pil yang wiya sawas ong child. So chikan raan wachan kakasala yang child me child pil utang chay sulang na pilatar tawan Christ chay lanane and miya katorela ewan sulang chay lan kapain wiya at chay timing ko and mau paks mena kapakap toto and mau patyan kan bakabam kan siyong kan ap utan kumwe sulang men na pilatakan tawan Christ utan anane and miya ang personal time on coach kalip kumwi cho coach so tumatang katrapay kong eri ikamele me nan kaskul watch miye song riyaw na kayong kasampal niya si magchayban kumuya at chay quiet time chay nanana wiya kayo chay nanana kapakap o pilwatak masanan god eri imig chayban so ngayon pa na such kan raan watch wiya pa na chayban kin kapakap o wiya pa na chayban kung watak masanan god pag niya si magchayban kin kapakap chaylan kap tiyarata makot kisap sa mga chay kapakap teso Tek chailan pilgin kak esema kot kin mama san yang chai teso erik chaiban tulanan kayu chaiban klang moment chaiban kin watak sapaliman kot nasan eri kayu tametan wiyawi tene watak hakai ira chikchik sang ni ralaw ni hansuma komban watak puksarawi kompilatay ralaw tiyo komban watak komyanana watak kaiten watak chepake unak pakana puksamala Kanana watak, pilpile watak ko antian sumawan may tenganan ko chen pil kaway kumunan wasan wata. Eri keryaw tane watak ni kosanti. Niya suma kumpan watak miya kosanti, miya sangun buyepen kosantin watawat na kumudan ka tiar kita makot kin mamasan yang komu sang nan wasan watawat ka. Klang na kumudan wiya watak chepuk sarawu kum soto wewe kum makot kin mamasan yang komu sotoban wiya megot makatapan re. Ani yang semua kapan cepat tiara tambah kuat kuntet mama senian kamu ya kan wiya kapan kiamu inangin kan kalau tela tenginangin kan wong kila wat supplement kuat masan bukan tiara tambah kuat kun wiya mama senian kan sukaros. Dan yang semua kapan watak supplement kuat masan nan wasan watawat makom watak nan iralau to yang ira chikchingkau biar peitang kaiban kita peitak pukat men sawasi kamu Kaiteni peitang pa koros me kan wiya tato up and kapil wiya men sabas yang kom. Kayun peitak niyan suma kumpan watak wasan watawato kumuyanane peitak watch tene niya tip me koneng yan wea kata o maisang
nan wata miye tip na komianane we kata o komian muisang te so pesang te ruyanan tame puksaraw mama sanin yang komunan irama komi wata kariau tene miye ino na komi men taki miye supplement coach ino na komi wata kata na komianane taki ta komi men takren coach and sebo se gun komi keslu tene miye men kalimang enitawen Dia song you maka watakata maka anane kalimangi pe hamburan ka peita ta kalimangi pe kan ka peita nan song kan karasepe ka watakata song you maka coach masani ka kanane itawen pe yetkan wiyepe kan na kembang ka peita nan hamburi soda niyam kan chepta watak masanin coach chepta kiki yang peita pukat ai kamele me peita pukat pan sewasi komi komian kap ti tiara tamba kot mama seni yang komi pemakomi pan wat cepuk sarau komi meta wame nasene ong rai men Israel komi sudah bangka kade te megot ani yang suka komi pan wat kuasaan wat kos yang men Israel komi ale men Israel ko kiesa ko ale teman puli kuasau ko tut masen yang komi pan tiara ta yang momon ko cheken mama seni yang komi kapayu tene Mia kaperpe mai sorte pekje. Mia kaperpen tami dia wat mia kaperpe mai sirvan pekje yang korpan kerja ye dat songkat kau kanana we pe nya sima kaban kata ko kian peita ko cha komedan tiara ta makot masen yang komi ka kan se wote ko parti ko kapaka pet mangki la songkan pe yang sima ko pangkin kakas kasale yang komume akin sap-sapan sapale mamu kapakapakan Kalmau tane yang melel kan mesansal tuan coach niyam pan wat kreu niya song yu makasaleta tuan melelen coach nan wasan wata niyam wat kalmau tane niya pilakay melel o kain sigla tane na ut kaptatong omino komian ut kaptatong omino song korosme masanin ko yan may yan karasebema koso yang men Israel komi banki isang men Israel kau komo pulikiti eta mo wasaw ko chepta watak ko chepta kilang na ko chepta mamasan yang komi apon makapan metametawan na ko mamasan yang men Israel ko kumbang suto katapan ni kumekot ama kumbang kisang men Israel ko pulikiti eta mo ko chepta rong tama ko saman men pataki yang uk Niang siu me kot mamasen kompan ti tiara ta song trot me kot mamasen kiamu. Niang siu me kompan kelep la komuya Ansoun Meleilei tang quiet time. Ansoun nan pungan komito kot komu wat sapel me masen komu kikiang peita pukat nan masen ko cheptang meta wa kompan ti tiara ta wiya kan ko chekan mamasen yang chai laramas. Yang semua kompan yang quiet time, Ansoun Meleilei, dia song sidu komu hutan anane komian. Wan yang semua kompan yang quiet time. Yang sama komu kayun anane, sapul mamupuk sarau nasanen coach. Kariau komu anane wan notebook komu anane. Paniamban dia wata ko chepta SSA tatama coach mamasan kiyang komu anane chepta intiniti. Kaslu pen ta pincel menintin. Putan sam siluwat kasampal komian tatong kinian suma komitan yang quiet time. Kinian suma kombang wat sapalimen court masen tama court mamasen kiamu komian ane inchiniti. Pa nian suma komitan peleu kilang tame song kinchiniti kau court pa peleu kacaman kiamu tame sama men pataki yang song daut komitan aletin nian suma kombang ama kom surman kasampal kinchiniti sang bukat komitan manukela tu. Kariau sama komianana wiya yei kapakap wiya megot makasampal watak sapalimen court masen yei ktai court mamasen yang ktai kapakap ktai lut koso yang court ari jamanu tolani wiya pen kapakap depan pelaki sawasi ka nan kaskulwat tene komiana suma komipan wiya mai sul kapakap komiana kayu kosanetu wasayu Kosanetu wasayu mepan sana mau. Wasa mepan Meleilei short kacairong. Komianane tiara ta wasayu me komidan santiye me shorta ramas pan kalap keterop wasau.
ran mention terang koros ansu koros make kasane kan wiam ansu wong kot kata minu nan wasa ko cipta kos yung kot aramas mall aramas kacairong ari make yung kasempal kana kasane itu wasa yung utan pa sana mau kaiten kasausin ye wasa mo komana kasane itu wasa yung utan komi tataw ko chawiya tataw kon permanent you komi anane kasane itu rakan komi yan wewe men mention koros terang koros kaman pola wasa ko kapakap kan tuwong kot erkanane plan yata kasane itu wasa yung soto me pan ketrapai komi o aiso sang riawat kasempan wasa o aiso kayu karan rapa kita wasa na kasana mau bukan tak uyam kapakap Karyau kanan kelangata aisyong tama kayo mau. Eri kumagi na ni renpuk may watakatar kau leplau tu ni rai rola kat karusian rai tatongkin mention ni mention ikamele le may rai kalap ko siya ni mention kau lukun karungan ni mention yet ikamele le may rai koros kasalayan child ni mention wansong kayo mau. Tama kareka ni mention aisyong mau ki ikamele naman yan sumagchay peritan mention peritak chay say metawe tatak chay pamyak chay say wiya silising katerop kan at chay mata-mataw fresh kareng chay lans chinon katerop ki wiya silisong kan an yan sumagchay kan wiya chay lans nan ni siwasa penanan sumagchay wiya katerop wer isa komu ya ngay pak chocho ikin kapag pin metawe silisong totong kan liyan na kanakailan na niwe kan wiya may kot katerop kareta o ngay ni mention likin yang kayun peren ku wiya emong kot mention mo naramase bancap tamok magsil glam supplement kot nasenong sainan Mark irachkitik sili sa klimaw Jesus kasalayang sainan Mark sili sa klimaw me ninaysan iplansyo medelkin kipatasan nantawa koyi lalikin kani mo pwen yakan sung kapaka Jesus yaw kotanan ngayang kamera na meso tiyanane piritay isang kalawiya kapakapsili wey kotanan kamera na me wiyayang komiyongay men kalmang yu pagkichan kak itawen ri kamera na me Jesus kasalayang chay me ninaysan monta kataan kachipin atin pitoy isang nantawa kola likin kani pen likwariang kota kapakapayan ko yatuan yi kotanan wiyak me kot kasampal yu quiet time soon ay wong kot ayat won komyong na utan anan kot ran koros utan ticha nan and miye acha time acha ay soon wong kot nan pungan kata o kot eri wasan o na kay magchay wat ka iray kasalayang child me ni nation na kayon mau apot ngayang kamela lema komunini nan well wasan me so to tulun bil katayron komplikat wiya siyo telebeleblang time taniyat kasalayan chay na wiya tak silu na niura ari komiyanane ayme wasan wata kasalayan chay na nan kaskulet na komiyanane klangata wasa na kosaneti wasa o ay siyo makayo mau ari nan Ephesians 5 isak silu tane ari kumail kanayang tuan amay low na kumail wawait ki kumail ter tuweche aramas me lalopon kan kumail tuweche me lalokong ikamele le me aramas lalopon maramas pui kan reschukun insonog bil kosaneti tamarapan wiya kosaneti wiya taray kosantumaw na newe ran atan chay ter tuweche me lalopon kan chay len tuweche me lalokong kan nakak plan yata metaweta kosaneti song yu magchay bani titawen na newe ran Ari kamera na may ibawasan wata siya man kawait ng chaylan. Kasoneti wasa o ansyo mau. Magchaylan kak wiyak na chay time on court. Te quiet time ta Ansoun Meleilei. Ari kamera na may niyan siya makumutan katakap. Himay ko siya kumuyana na wanompu pinsel. Yang sa palimamupuk sarawi. Paniyan siya makapan watak. Kumuyanin chingiti. Songkan. O niyan siya kumutan chapta wiya kapakap pisong yu. Kumuyananit. Ay siya pekren ko song yu kapakap pekren ko song yu. Kumuyananit chingiti. Tama pekren ko.
Pagkumiyan ka, kilangat ta, na coach kin kak sap-sapang, ta coach kin sap-sapang at chay kapagap ansu koros. Klang coach kin sapang at chay kapagap, kay baka kin ansa water, kay baka kin plant, kay baka kin kak lel, week sampung tapit sampa. Putan inawan coach, tanak may likuriyay, bang sapang kumay. Makot masa niya bang sapang, utana bang sapang. Tayang coach mamangi tayang. Anso na bang sapang coach mamangi. Niyan sa makamutan kapagap, kumi inchimiti ni karasepe, ilan pa yung karasepe agi, ni karasepe ma, ikapagap kinayaw keyboard, ni karasepe. Ngay kapagap kiranwich, na yung coach kung sa wasa kinayaw keyboard, okay, yan ani inchimiti tate may kapagap keyboard to, tamay pagkiran coach keyboard to. Inchimiti, pag kumiyan ese, meranwich, tate way kapagap pagkinay keyboard. Anso makamutan wiya kapagap kalkalangan kiyang court pwede sa ng keyboard kung ipakiyarang court kung inchingiti ran me kapag keyboard to kung kilkilang nung iche ran koros ka wiya kapkapang kiyang court kalangan kiyang court pwede sa pangeram kapagap kalangan kiyang court ng keyboard mamiyaya pusan tama kapag ran court at angkat kiyang ko kiliklang ko kilaleti anso makamini ara masimen kiskisevin mo keyboard you te kapilpain tanong keyboard you te katiyan al song you ni karasebe ka aleti nung keyboard to kumiyanana bilin chiniti ran me kumiyaleti you pagkumiyan ka chepta kiliklang SYZ na court kin wiya sap-sapang at ay kapakapran anso koros magchay pagkare pagklam magchay pan soto wewe kin court kin sap-sapang at ay kapakap tang yana may kot kapang na siya ino yun kare ta show lang chocho pangake kapakap presote wiya song yung meron kat utan titiar kin court kin sap-sapang at ay kapakap niyan siya magkumpan chipta yung tiniti chipta wiya tanong note song kan ran kapagap pekimet yata pasapang yan siya mukhang chepta uyata siyang buka ko chepta kilkilang ko chepta titiar ta no coach kin sap-sapang am kapagap ban yana may akot kaperen na namdaw kapagap pagkesa na coach kin uya sap-sapang ang si koros ama kastumawe kaya pa uya may akot kapang ren uy kamele na may masulang chocho pangaki ki kapagap ran pa por eso to wewe ka makot kin sap-sapang aray kapagap tesyo arniyan siya magkumutan chepta uya sang bukat kumu chepta titiar ta abang kiyamu song laut kenangan ki inangin kapakap kapananane chemego liki court pagren court pagayasayir ma court kin sap-sapang am kapakap ikasampalin kumiyan ay sima kumu kapakap kumiyan yata nung note ko chepta itawen pa kumiyan chepta titiarata niyan suma kumi cheptar miyaram taimen ko cheptar kener sang puka cheptar titiarata kilkilang ata song kan no court wiyan anam do ko chepta sap-sapang am kapagap ko chepta mama sa niyong kumu cheptar titiar ta song pukat miya song kay chailanane pi wewe kay miya song kay mag kumyanane wewe kilananam do niyan siya makawiyayar supplement court chon tatok te wiyayar supplement court sel nan sabi macay kaspud man sa wasagin chay miya song limaw pen kak sa wasay kami pon masanen ko chen kak cheng rem kamiyan kak kolokol masanen ko pera-peran ki masanen ko hindi nangi masanen ko men meta-meta wa masanen ko ari song limawot man yamen kawit men sa wasong chay ang suksit kayong song me pan yamen sa wasong kumiyanane inangiyang rong masanen ko inangiyang rong masanen ko pwe nan Roma isak syutan posan kin pulisang ni rong masanen ko o rong masanen ko kin pulisang ni patak tuwan Christ posan kin pulisang ni rong masanen ko riwasa chay posan pang kay tayo sang niya chay pan hinang iyang rong masanen ko amak chay pan soti nangi rong masanen ko at chay posan soti pan kakirta kumiyananan yan sila kumipilatar kumiyan itawen kauno and buya inangin among yung kan rong sukuliti watak masanen ko
Pei masanen kot me ban sawasi kom kakairata posen an sukaros yan sumakan cipta inang yang rong syukur masanen kot posen ban cipta kakairta keryau kene inang yang watak kayu inangan rong akaryau kepananana pin inang yang pain watak nan koutiale uslu tene Mepai Israel kan makin watak o Israel kan makin rog masanen kokopwach o kin kapayata pa aiso pan paita karantor nan bukan King James Version makayun sansan niyang pan watak wasan watawatwach eri kumiyanane hinang iyang and wiya hinang nanong yung kan men watak masanen kot men sikul ki masanen kot watak masanen kot pi masanen kot Nawiya kakele pen chay sulang, yimawiya kamarain pen chay sulang, yimawiya men sawasi chay nanay siw magchay kukuwinan lorwat. Masanen kot, yimawiya sarapa chay. Ang sukaros makaluyang siyangkan, masanen kot mawiya sarapang ang sukaros makaananan masanen kot mapilpan sawasi kami kawaitu niya palpamilanan siyangkan Chukan, masanen kot pilpan sawasi kami pagkankak wewe kita yang memenumpang pituisan ng siyongkan kasampal masanen kot kuya me kot siya kasampal niyang pilatar kanitawain Christ masanen kot and kak jemrem kumiyanana kayo nang iyang watak inang iyang rongorong karyaw kumiyanana inang iyang watak kaslu kumiyanana sukusikuli ka masanen kot nan wiwiya isa kayo tanay Aramasan wasaumen rong aramasan Thessalonica iray ngongkin melen rong maseno oran koros iraykin onopti buk sarawi peren katete main Paul kosay kan na melen lama kumutan peren kije aramasan intentayang uka komisyo tapan pain school ki aramas kapitsi community Aniyan siya mo kumutangan pain, wat ako peking ngayon sa rawiyan kaway kinuk, so pakiw, apa putih isang nanmasanan ko. Aramas kap, hintayang ko, tamaraman yara, tamaraman hintayang ko, raputa kung tayang ko, rapito isang nanmasanan ko, kasi ito ba, wewe. Ama kapaan, rong tami raywiya, inkos ko sa yaw ko, nantiyan inang yang sikurigi, kapaan tiyara tama, melen, tami ray, tala, aramas yung tesalongan kagay, ray perengi, Rong, oi rai peren ke pain school ke peren tak pain tiara tama tama Paul kus kusiya ka memelet teso. Ika sampalin komiyan bilyang niya siya makomutan komiyan inang yang school ke masanin ko. Komiyan pain tiara ta song kan nan masanin ko. Pain tiara ta ko tiara kan nan masanin ko. Nakomutan peren kita masen pat kam kamangayuk ran paras kasibang kakirtan na nando iso. Utan kaanane pain rapaki komian pain tiar songkan pain rapaki masanen ko pain school ki masanen ko komian tiar ta songkan pain ko tan kasalayan komisang ng sapat ng masan biye pain sapat ng mamoy kotialan sapat ng ko masan biye megot na ko pitan kasalayan niya sang ng sapat ng masan sigubang kak tuwa peneto po tipa ka kintipenten Israel magcami milal. Hari, kanaya naman yan siya makamutang pain sukulti, ako mutang pain titiyara ta siyong painan sa padaman ko at masa. Hari, kaslu ko may analayin lang yan sukulti ka masa lang ko ran koros, ibang pamangayagun ko muna ran koros. Kaya kayo takaw na wip, kapakaw na wip riyaw. Ran koros ko may analayin, wat at meta-metawet, masa lang ko. Kasi kabayo, inang chaman Chama-chaman masanan ko. Nan melika ka epuki. Nan melika ka epuki ay saktuaw ira chikicik. Ay sakaw tane. Ikin kolokol sa palimang mo ikosonet nan nongyongi payenter wiatip ongkong. Ikin kolokol sa palimang mo masan nan nongyongi payenter wiatip ongkong. Ikamelalame, sa paliman kot nasan, na markiter, na ikin kolokol sa palimang mimasan, ran, koros, payenter, wiyata tipong ko.
Ri kasampalin kan anak-anak cama-caman. Anak-anak cama-caman. Anak-anak memerai sa paliman ko at masan. Pwede yung baan ko po sa di, masan noon kaklew ringan o matamataw ng chalangam. Pagkan kak cama-caman, pwede yan siya makapan matamataw masan ng ko ay kamelalame. Masan ng ko at makametamataw, pampin sawasya, protek tam matamataw kan kak metamataw siyang suwat kan santa. Yan siya makapan prioritize masan ng ko at nanamlo ko cama-caman metamatawaran ko sa masan na pampin sawasya ko manam sila kong lowlands. Kalimaw ang santire, inang iyang metamatawa masan ng ko nan melgaga ura chiki-chiki uriyaw tanan met pay aramas makin soy kalakaway tan aramas suwatakan mesochakin men kalmangi met panakan tepatchen irailakan mesochakin woni ko rekin perdaniki Peikiyang kosanatan kauno o meta-metawe na unang kapetaray ninran o nipo. Makumibang watakatisang wasaw ka na aparaseng juga kan makin pak ni kailan pi me Ansoun rakor sa kanwa pinanso so chali pinipin apan kelay puta pak kong kailan pi Natira kinuwan siguro. Ertuwa ko miyonge. Makicapapin. Yun yang meta-metawa masan ng ko. Ran, koros. Ay kamela lang masan ko. Tansara si ko miyonge. Pagchanter. Wiya ta songkan masukatan kaparentak perempuan. Hapchantak. Wiya. Tamat perempuan. Ran, koros. Masuk metawa. Maraniw pun. Kan meta-metawa chor. Masan ng ko. Yawa sa sangan mata-mataw chikan bantuwalong yun. Ikamela naman, apa-napalin tuwalong, pwede, maasin na uya, rin na matamataw. Eri makareta ke, niyong kan, latar ko miyan, itawen Christ, maasin ng coach, anana uya latiw, som, kayo, kasampan na namdo, kan matamataw, ran, koros. Lang, liya, naanaman ito coach, ang siyo koros me, apan mangat, apan kangalak ka na tipan otir yikin kolal wanti nan lang kapan pilang ko owew kinuya makmak at yung chapta kapreta tipan me kangalar yi chapta kam hintuwa siya chay siya lang ni magchay na niya siya magchay wat at nasan ng kot wat at nasan ng kot kichay lang nane til nan la episanso Elebla pin meta-metawa nasan wach. Ani ki nangin meta-metawa nasan wach. Ninran nipo. Nan markiteb tene. Apin meta-metawa sa paliman kot nasan. Ninran nipo. Wek niente riata tipo kot. Eri kamela naman nan lesen wach siyong riyaw na lesen wach siyong man kaway kin chay takas kuli kin chay. Yay kapakap o watak sa paliman kot nasan. Kapakap yay chay kosayang kot. O niya siya magchay watak masan ng kot masan niyan kachay. Kasampan niya siya makapan uyang quiet time ta Ansoun Meleilei yan kot siyang riyaw at sananat Ansoun koros. Nakumitan kapagap siya naman siyang kumisang malaso to watak sa paliman kot masan eban rasyeng umtaan ko laramasamin ko lokayang siyon nep ko angap telefon. Kasi kipan rong kasi kipan isa tama aramasapan manintayo mo Tetama ramasapan sa pangkinu. Eriyan siya makabaling tintalangan siya tama ka na rena ramasaw ko. Pul telefono. Ima karata kumutanin sinsuwat kila ko. Kumutan siya wewe ki maramasapan ta iban ko way ta siya. Eri makom call kumalok ko kaya mo na kuawi yut sa pangu tintayong ta. Siyong wewe panamyanan po nga mo. Siyong correspondence sa naman. Eri kamelan may kultuwa siya. Magchayman, wata ka chay kapakap tiyo nagsamala, chay sikiba wewe kita makot pamasan yan. Amak chay babil wat tiyo sa poliman kot maasan nunat, siyo na kapakap. Imanintayan ko met wecho mga met kang rice tiyo, te kang sali tiyo. Siyo na palais. Utaan ko may anana uksarawi, anana kapakap. Siyang riyaw sa anana patchkan niyan siyo makomutan ko sa neti, o muyan siyo buyam. Ansoun Meleilei yung kot. Ran koros. Totoo ko, kahit yung totoo ko. Pakiw na na week. Te, pakiw na na sumbong. Te, pakiw na na pa. Totoo ko. Ran koros. Niyang platar ko miyan itawa yung Christ. Utan ran koros.
komiana kachorela nan will run and beyond time and court child we vian me nan wasan watawat kan macai watake rai dola kai me sai salem child ni mention merakin kala kuya rai time rai quiet time kamele ne makomyo me chana ne pilata Ansoun ta mawong kcha and we are Ansoun Meleilei on court nei ni mention me bil kayun paranti we are time and court Ansoun Meleilei on court po ni mention Ansoun di perita suatu morong-morong suatu kacayro ay kamele na ma kabil mi nan wala be di sewas ko makapil ka sore la Ansoun to nan wala be suatu bengo suatu kacayro dami yang punggi gini mention po ni mention ni Ansoun igin perita ay mata-mataw suatu gendongan katerupusyon trikan ay ni Ansoun igin kabagap igin kap pansi spray tan court di court lang court kabagap ani Ansoun igin trapier biasa dia katerupan percaya namas makin keterop nan ran terus keniaya racai kosan bisa mun keteropan percaya kana kailan ane urang arnya semua komutan dia kata-kata asin mata-mataon keterop pisang kan papit para terang yang ngai yang kamene o ime yang itawen mention glok tayo lemau Ansoun kayun mau and we are quiet time ta Ansoun Meleilei yang ko kalanganen kauno percaya namas Takto taken pain na ay quiet time episode wood ran kors nan chian ar kay kamele na metatoko che usto ya tatoko ni rainbow ay ten lepenan shades ar kareta kalanganen coach o kalanganen kupramay korusyen na yang gomorong ka school watch o ikamele nan palingani makumipan itawen Uyapen tatok, uyapen Ansoun Meleilei watch, apa uya song laut, sawas laut on komuni Ansoun makomipan. Ititawan Christ nan no. Kalanganen coach, o